mateka y'u Rwanda hari amazina atavuga cyane ariko ibikorwa byayo bikavuga byinshi. Iyi ni inkuru y'umugabo watangiye ubuzima bwe ari impunzi, akaza kuba umuhanga mu mibare, akaba umunyapolitiki, akaba umudiplomate n'ibindi byinshi. Dr Charles Murigande. Dr Charles Murigande, umwe mu bahanga u Rwanda rufite, ni umwe mu bantu b'inararibonye bacisha make, wakoze imirimo ye mu nzego za politike n'uburezi. Ni umuhanga mu mibare, ufite impamyabumenyi y'ikirenga. Yakunze kuvuga ko mu mashuri ye hafi ya yose yakundaga kuzuza imibare, ku buryo ari nabyo yakomeje nubwo yifuzaga kuba umuganga ngo azajye yita ku barwayi. Yavukiye mu Rwanda ku wa 15 Kanama 1958, ariko kimwe n'abandi benshi yahungiye mu Burundi yiga muri Collège Saint-Albert kuko yari yaratsinze amasomo neza. Aza kuhava binyuze muri bourse ya HCR yari yatanze zo gutanga mu mpunzi muri Afurika. Ayibona ari we wenyine ku mugabane wose. Yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu Bubiligi afite Grand Distinction. Asaba guhabwa bourse yo kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ayibona bitagoranye kuko abarimu bose bamuvugariye nk'umuntu wari umuhanga mu ishuri. Abona doktora hagati y'1982 1986. Icyo gihe yakoraga ubushakashatsi bugamije gukoresha satelite mu kwerekana aho buri kintu cyose kiri mu isi giherereye, GPS. Ikoranabuhanga rya GPS icyo gihe ryakoreshwaga n'abasirikare ba Amerika gusa, n'amakuru amwe namwe yifashishije nibo bayamuhaga. Nyuma yaje kwinjira muri politike mu gihe cy'urugamba rwo kubohoza igihugu. Ubwo we yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakundaga kuvugira kuri radiyo mpuzamahanga zitandukanye asobanurira amahanga impamvu y'urugamba rwa FPR Inkotanyi rwo kubohora igihugu. Iyo asobanura urugendo rwe, avuga ko yinjiye muri politike yari amaze kwakira umwami Yesu nk'umucunguzi we, ku buryo byatumaga yirinda ikintu kibi cyose yakora, agakora igishoboka mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije umuryango nyarwanda binyuze mu kuri, agirira neza abantu bamugana kandi akirinda amanyanga. Kuko ibyo akora byose aba ashaka kwisanisha na Daniyeli uvugwa muri Bibiliya. Yumva ko abantu nibasubira mu buzima bwe bareba ibyo yakoze bazabura ibyo bandega, bikamutera umwete wo gukora buri gihe ikintu kigororotse. Mu rugendo rwe rwa politike yibuka cyane ku kiganiro yagiranye na BBC muri 2003, abazwa niba ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Kongo zirwanira muri Ituri. Asubiza ko ari ikinyoma. Umunyamakuru amubaza niba uko ari ukuri kw'Imana, maze mu kumusubiza amubwira ko ukuri kw'Imana kuba muri Bibiliya, we ibyo ari kuvuga ari ukuri kw'Imamo. Yakunze gusobanura ko iyo aza kubazwa icyo kibazo zikiriyo, igisubizo yari gutanga yari kuba gihawe na Mwuka Wera, cyane ko mbere yo kujya mu kiganiro abanza gusenga ngo Imana inyobore mu byo ndi bukore n'ibyo ndi buvuge. Nubwo yari yarize imibare, ayihuza na politiki yakoze kuko ngo mu ishuri yize isomo ryitwa logique, risaba gutekereza ku cyo ugiye gukora mbere yo kugishyira mu bikorwa, bityo nawe atekereza buri cyose mbere yo kugikora. Mbere y'uko agirwa umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere muri Kaminuza y'u Rwanda muri Kanama 2016, Dr Charles Murigande yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bitandukanye birimo Ubuyapani, Australia, Nouvelle-Zélande, Thailand na Philippines kuva muri 2011 kugera muri 2015. Yakoze no mu yindi myanya itandukanye muri guverinoma, irimo naho yabaye minisitiri w'uburezi guhera muri 2009 kugeza 2011, minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri guhera 2008 kugeza 2009, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane guhera 2002 kugeza 2008, na minisitiri wo gutwara abantu n'itumanaho 1995 kugeza 1997. Yabaye kandi umujyanama wa perezida w'u Rwanda 1994 kugeza 1995. Nyuma aza gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi guhera muri Gashyantare 1998. Aza kongerwa gutorwa bwa kabiri kuri uwo mwanya mu Kuboza 2001. Dr Murigande afite impamyabumenyi y'ikirenga mu mibare yakuye muri kaminuza ya Namur mu Bubiligi mu 1986. Ni nyuma y'uko ari naho yarangirije amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, aho yabonye amanota y'ikirenga Grand Distinction. Amaze gusoza amasomo yerekeje mu Burundi, aho yari yarigiye amashuri yisumbuye kubera ubuhunzi, maze akorera Institut Géographique du Burundi.
guhera mu 1986 kugeza mu 1988 nk'umujyanama mu bya siyansi, ndetse yanabaye umushakashatsi muri kaminuza ya Howard i Washington DC guhera mu 1989 kugeza mu 1994, aho yari afite umwanya w'umuyobozi w'agashami gashinzwe ikoreshwa y'imibare mu bijyanye n'ibinyabuzima biostatistic mu kigo cy'iyo kaminuza cyigishaga ibijyanye na kanseri. Muri icyo gihe yari n'umwarimu wungirije mu ishami ry'imibare mu isomo ryitwa probability kuva mu 1997 kugera mu 1998. Yabaye umuyobozi w'yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yakoze ubushakashatsi butandukanye butangazwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga byandika ubushakashatsi.